Kajela Meghalaya kadai ka way na padang gijela hapo kani ka ri India ka baboni ki brio ki bayo e ka jingpang bampang ka baki doktor hadu menta kimla ban pensisha ya ki daw bat ki babon ki ben sim ki la do no ela ka jong ka jing em bat ki long yeng ya ki pa yej bathon na ka daw jong nu khnyang jingpang ha ka jing yo nu khnyang jingpang ki babon ki long yeng ki la mat ki jing e nadu ka baki haban diru ya ki jing don jing em bat ki bamla ban kerda ha ka liang pisa ban sumar namar ka jingram jong ki dawai bat ka bai sumar Bon ki hab ban suap tangai kapor bau tu khnyang jingpang un bam ya ki do hakamet ubrio bat ban khlat shisendon na kani ka sla perthai kum shiben ta ban knere ka jinge rap cha ki long yeng ki badok bat ru ki wei ki bakan thop ya ki bahayeng hasam ki kat tu kat ne ki riu shimat ki la seng da ka wei ka kun hun ha ka kerteng jongka the kid bok cancer care kata ha ka arfu artarek urisau araja arfulai hanong remba lajum khra shilong ka ba ki don san ngot ki dekhot bah khman bat khat wei ngot ki dekhot san rop Kami ka jing mut babha kalawan mi na ka jing prasad musim da wei usam na ramba ubadang sudah plat lo haka ap hau tarik naila haka senan hajar arfuwei na ka daw jong ka jing pang bampong ka balak ta shisha ya ka ying kasem ka kurem baki hon gifti uba kit ya uba la jutep kumu RJ kit la niki tiket udairu radio jockey papau nam jongka FM station Red FM 93.5 Kabala Seng House Name Arhajar Kra. Di nama kata Nikum ka Foundation dekat bat ka True Works Enterprise kabaha apo ka Maungap Multipurpose Cooperative Society Limited. Niatrai lang man penlong da ka Cancer Care Concert Scaling Heights Park haka apunyo tarik ugala lintwat Arhajar Arkunsa. Hamadan Jongka School, St. Paul's High School, Mini Stadium Marbisu. Kumkala ban permi kisah makabenta ka jingchmu babha jongi banyarap ya ki priyo ki badon shisha ya ka jingyarap jongi bakani ka concert lakarsham radba da i Dr. Maisel Amperin Lindo imentri ka kot ka khya bat ibadeiru i MLA ka Latmkra constituency ngidap da ka jingsngongo ka bakraw ya ka jingsbon jongi ilakloy ban kershan yangi hak biadai bakani ka kam Cooperative Society Limited ka khot ka wares no bhaya phi baro ki nong shong shnong jong ka jalla bakin wan ban kershan lem yangi na ka banta kani ka jingchmu ka babha ka jingdon ka jong phi hakani ka sni ka long ka jing ku ya kitu ki long yeng long sem ki bama ya ka jing e na kani ka jing pang bashakhe Ida Shisdam Thai Foundation ke joni kani ke first program ka bani pendong ada kat ke jini training buat kan TWE na takada nang ni syakman ina ya hadu mentang ni pak sedang ke statistik joni tambah kat kum ke jing tip ke joni bat pi baro hina thai bedon hang ni ke jala ke joni ki ba ma dia kani ke jing pang bampong na thai baro janman lagi 3 year mentamo baro man lagi 3 year ni ma dia kani jing pang bampong di nakalian juga foundation nang ni syakmat ni sedang melihat suki ni wan ya kam ilong ye ki badon kam chisai ke jengera ke jong ke foundation mo dia nak pengin persak manwa kam tam itu diberi ke bagi mla shisha ban kershan nama ni kwa ba ka jingtmo jong foundation ni kalong ba ni kwa ba ki de ban mi na tu ka jingpang mo kim de ban shong ban sa ku jingpang de kim mi na tu jingpang in sedang nang ni syakmat Habakran sikilat pathai kubor ki noyelam ki bahakmat jongani ka kunhun ki la pentip bakum ka jing sedang ban la ban lei e shakini ki long yeng ka ni ka kunhun kan penlong da ka Cancer Care Concert hak arpunyo tari Kuala Lengkot arja arpusau hamadan joko school St. Paul's High School Mini Stadium Marbisu kabala kershan radba da ka Dr. Maisel Amperin Lindo ka menteri joko kot ka khia bat ka badeiru ka MLA ka East Geelong constituency Nahi kumka society nilai mencurlang ban nisnok tilang Perkene kenhuan dan wangi penong ya ka concert for care cancer haka scaling heights park arja pasar ka pengi pulang malosnen habos nang marbisu ka perkene kedeka benta kepala hakene ka sni pinsa saki yaki katu kanun ki kaitor ki sempien
Bapak Nam Jela, Ketuk Yai Jesse Lindo, Rizal Rome, Iran Sucian, Kami, Di Brian, Genevieve Nongrum, Bahun Marwen, Arlene Yaunya, Batnau Pena, Ketuan Different Matters, Iba Josephus Thongni, Batik Welu. Pengidap nak semua berkeraru Yai Dr. Mazel Ampuri Mindo, pada Menteri Kuat Kakia, Berdiri yang melihat cakalan kerak konstitusi, Bakulai ban Kersanan ini habai dia berkena kekam. Isu uru Yai Reverend Father James Shela, pada Presbytery jangka Marbisu bertunjuk Principal jangka St. Paul's High Secondary School. Bakulai ban Ajibet ini bangin pelong yang kena kalempung kena konsert Apo School St. Paul's High Secondary School Mini Stadium Marbisu. Bani semua guru Yai Emily Rom Jungi, Iba Beyond Star pada Emily Jungi, Pat Kunjuru Iba Ahmad Balindo, Emily Jokumairam dari Jerman juga State Penipuan. Berarti kalau ada yang kita ketika yang pada Syah Nemingi, habis dia